Сывлық сынадып эфирда ялзин бұрнышы бе хұжалықсене шехелі бе балаштараган алрангай мегаларым. Ана қадірлес тезеи берттерлі районна шидет бір, әшін незімбе көрнажат бір. Халхинче вырна районне шулды тұрмыр. Онда уравы шри шамрық фермер бадинче ханара бұлдымыр. Денис Авакумов ширм 2 тыра. Лайық бұрны шыразавыл ялдан ташта тұқсыға әстемейн. Тыван тұрықрақ юлна. Шинзембеге хажазембеге хажаш. Кашне мынданды бұқсы үстерен, мында қонығанды хажазембеге түйнаші. Кашне вұрышызе ят барабе бізене қамамы. Алқырын күшіні қағал. Қындырда жетмеде, күдеш бұрде. Сәдіштередір болған? Сәдіштереп. Куман, это мишка, аку дрыжка дебе бізене. Ку бұғырненде, ку самый раснарақтесі де бұндай. Ятнеде, конечно, ядеде хамыр ятпек мар, Феликс ятпадым. Даже березка. Хызене юратса бахныне фермери кашневылых туятеень пурде ачашланашын. Везене валид Денис Авакумов ылшы таса чудо видейшік лезелартна. Эшре пешіксе үснескер евырлық сенчен хырамаш. Ашы амышын кардышынче вылых чырлых яланах нумай болна. Чавын бахужалых тыца бумаханах навал. Егебінде выншичмыш чулда варахыйде фермер лавне гүлінне. Эше пушарсы яма патшалық 5 миллион тенге яғын укшабана. Вунзак кырмыш жылда грант, үшінзелме мұндырым майгеш, мұндырымыр да вачавкан дұқшынженде, чак фермына дұрымыр, трактор елдемір, рулонный пресс, халмалала, интерес казагар. Укша елесі шымыл ябаламар, документ самбуштар мала бұлде, но грант ешебе қалешлеп, мұндап, Европек мар, сенеп даже тізіншінзеде, камзам каяш, грант илчер, мұндучер, пулужу лайық. Пуштарда жидерес пулзасым, лукшана пуштарда жидерме евір. Ман хамын бизнесман бала, кыжалки жыл вунбилік соваган не ждермелі бұл наеп. Соваган незене шерім житче ждердем. Прошы земгачке алы бұшша яғанман. Ну, совым земмілерек. Незене витамин заминзем баргалап бір. Шлазасы не бірзе сенаш силос пока хадерлемень, кыжалки жыл міндуай марымыр. Удыба, улымба, шывбанжақ. Ну, сүтсовеме вун 20 литрдан гаямар. Ты мензенде міндузасында сенаш силос силарашы. Абат неші дарзақ тараппырда бұққалазақ. Перін бір жин күнда пырмаяқ шак телтіреде бұл. Абатта тадылма бама женесін жен. Несі чілкешінче дештенде шамны шудалызы Шамбега шиве даза шылран сразу мен беле поилкаба келетте. Теве живе бамас бір шылран іштереп бірімді аппады. Шамдан вешек келейін. Сетне вырнаштарасы, енебе еврлық семжу гешта вырнаштара, таркан лет. Сетне вырнаштарасы енебе еврлық семжу, перене кезелеш, мен даваще. Я бы хинекшан галама, немде бір не худыштармас, бір немде мдумас, бір лайғақ. Келсе илзіға яғанзен візамытла юнебе илзіға имаще? Юнебе мар, лайғақ пока. Хакезем еплере хал? Хакезем, ширимден, кундығырден, көтшембек. Пүштараш. Ақамыр газа бараспына хақларатта, но пока майзам жоқ. Майыбен инде шлезе? Майыбен ишлезе бічкен влад. Фермер шыралы гектар чербе узыгурать. Пага вылі хабач яндылама тыштыры культуризене люцерна акма балыртна. Игишинна еше илне денес. Халлехе енезене аршинзем хайземех саваща. Ага суға бушлансан вара даяркады кирлі булать. Шанабе бізіне ішлеші, шамрықсан бұлзасында. Астара кезен бұр, өзен бұққалаш. Ветеринар берін бұр, келет бұққала зағатте. Менле амалзам, мензем думал загалать, сейчас я менду аппаре бежит. Ну, не знаю, сывлых не похсать, слезах тарадрынде. Везене тереслеп, провезем идти берин самый кормилицам, везене бухмала. Ну бол шагеше мала еп үмітленне ябалана, мала часабыны же, конечно, саунады. Я бы сегодня ачаран вредне, техника замба шери, жезембе ишлеме как-нибудь врен через хула и живу. Хула işinizden vali purin validen şitmiş. Yal işine de konu kaspa. Yal işe de duma vereniz pet. Purca hulana kasa işlese büzerimiş. Bir yal petmeşha adalan zabıra çamlık sem yalda tursa işleşi. Denis Avakumov sadakan kiljede. Yala yulje. Enezem ilze ferma uşre. 10 yılda jede. Kırgınyagına mutin demek sadakan kildige için Denis buluşmay yulje. Нужно семускава кая, чамрық сем келеші. Те бір чүхне ұқшазырда кеме ұлдарашы. Күнда вече келде. Пиди мадур дезе ғас келет. Пиди саламлас келет өзене. Хозен телевизене бұлнышла забыны. Савындарать. Ялғалық неде. Пиди савындарать чагып бұлы.
Ял хучалхинче шлизе пырастесень сахалмар білмелете Денис Авакумов. Халевал чваш патшалық ял хучалық академинче кучым сырмайба агроинженерий факультетинче вренет. Чула тебір фермы шурчетова самитпе бурына чамрак. Унчухне дада и кишинна желме палыртнавал. Денис Авакумов адаланы шулебе утмасуна атпара ешанса быдарунын. Он бегех фермер булас дегенсене ял хучалық министерстве кычалты грант парать. Пулушу майзене вара англалатна. Конкурса худшинас дегенсень документсене хадерлеме вахыт. Ага сухающизем кунрангун чивхарца быраща. Хучалықсем техника юзавлых недерслене, минералы удобрений зем, вырлых яндалановых хатра, ращей ял хучалых центрин специализы зем, фитоэкспертизы иртерня. Татьяна Пыркина, агроном, ельчик районенчи хучалых ран илзегильне тулы вырлых недерслеть. Пахалых и ябахмар, чирчир чулахман тетвал. Чавна майкергунне тухы члаих пуласа шанмаюрать. Ага умень фитоэкспертизы иртерни пысык пыльдерышля. Кувырлых рамынле инфекции бурлине бельне, еплере химчам кирлине палартма булышать. Чапна вали лабораторире тыры бірчизене шиврашы дарса чичигун устермелле. Хошпердыры замшап счет келеші. Закладывать туза экспертизу дузасам возам пиде ябах, пиде чирли дугаща. Хошперизам варан падя хурухла возам хайзам жіне бахсам пиде хитремартыр булзам келеші. Фит экспертизу дузам чиризам пиде сахал дугаща. А хужалықсам білмезір хақлы препарат самилеші. Еңженде фит экспертизу донығышын инфекциялы тыр бол ширим билік процентран сахал булзасын протравит тумалы препарацияне дозине сахалатса ямада юрать. Панхи кунзельне ращи ял хучалых центрин специализы зем ширим пинтонны ытла варлыха хакпана. Кашал фитоэкспертиза пахнатарых варлых пахаллыхи пілдерхинчен кашлайхрах. Пәлдер 75% полны болзан черление кашал ворот 5% пакына танлажать. Шабахта пор шагымбек район зем зен вара 4% таранах черление партизем тülбулаща волхужара вармар. Сандерварри, Канаш район зем. Шаб хужарах Мургаш районда кыш юлза бырать. Кажал, пәлдерхибен алаштарзан альтернари тота кава карныш черзем нумай. Пәлдер гельментис парёс чернумай болна. Кажал вара, тибы шандалык болнаран пуль. Гельментис парёс ты черзеджен кыш сахалдарах. Ял хучалых культуризене чирчир ересвен сыхланма булать. Тыррава хатра дебетсен тазатсан, анадеры супразан. Имчамлазан инфекция сарылас хрушлых чагать. Варлых адерслетернен усыне хучалых сенже анланма бушланы савындарать. Паян хегуна хучалықсым иртне жолзембе дарлаштарза санхастарлара худшынма бушларышы. Варлых семилесті вазомен интересленеші. Шак варлых кышта малдан хи юстереген хужалықсым вазене фитоэкспертизы туны, туман болзасын, вазенжен сағал бүджік партизен бейлзе, фитоэкспертизы дуза терслеттереші, варлығын мүлі инфекция бурризене бағашы, ондан кейіне илме дырыжашы. Паға варлық пулас тухыш негіз еденіне агроном сень асрах тытмалла. Специалистен фитоэкспертизы кыдарды везене шуда илзе шлемесінеші. Сад пахча жезенде херюта абхарбучланчы. Улма черлаевы шизен тада цемнезен тура чезене касса сайралатмалла, удобрений хывмалла кальча хадерлемелле. Эшін забыдар зесен сағалмар пілмелле везен. Сыню ганашпа хастарзене агрономсем пулышма хадер. Кашни юнгун сад пахчашни юрадаганзем наци библиотекине васкаща. Улма ширла пахчаши имиш тузайлес, ишем ширлы чече керчедестелеш пепелеве буянлатма булать кунда. Хальхинчиага евыш сыпмалы мислетсене алла илчеш. Светлана Кочеткова сагырвуннымыш шулсенче дачи дуянсан шагында шуреме бушлана. Вячеслав Никифоров сад ыстынчень нумая бала врензе юлна. Хальхайзе ыттызене сынюганашпа булышать. Саты жібе ештеме бұшлазан, чон тұрдать, ешлес келет. Сат пактивалы шидіндердім. Мусем, грушызем, слива, вишня, абрикос, пәдімбек шидінет. Тәрлерен сорт сем шидіндерет бір күнда, бірле бұштарында шидзіндедік. Илна панумезем, например, Николай Степанович Ранильна, Голден Делешес. Мілі ойрымлық борға. Үтізем пұрде вырдасы сорт сем. Победа, черное дерево, в земле выдача, в земле тутлыки щук, а щавна сладость, тутлыки пор, хальди тутлыки пор, щавна юрл задрать.
Энергетика ветеране Леонид Васкинов тасат пахчара чунгеленишне дупна. Кавас пакунда жүреппір, вірендетпір, ішлетпір. Сыпның жүкне таза алып ашлемеленді, шешиде таза болдыр. Ну, мүндім незесін микросемлекпе болдыр айшы. Жавында микросемлексесін сыпны вайла каймас или вообще целым болдырать, вара чин пре майлы полмарех вал уна прагат шавыже. Он ман полмас, себе прагат вара вал. А если Ежен забырзасын, бұл вара адаланза дада камылбак себе болдырать. Сад пахчашни юрадаган сен клубне Владимир Богатов агроном ерцы бырать. Перендель левчин зене пелю пара сидеть вал. Кундащине сорцем куя волчимище еплею стермели берги цепленен ландарса бараща. Калабар нумаешь и халисадинче абрикос, черешни, виноград щединдереть. Анчах агротехника на пыльзех кайманран лаях тухащилей мещ. Владимир Алексеевич Пахчинче вара ищем ширлынь утмыл сорт не тудан забахма булать. Перендарых рахышне лартмалыне, мле пахмалыне, елдах каласык дартма булдарать. Нация библиотекинче шак ялгужалых эшченезен, тогда пахчажезен кружоке, пинде дохожер сагрун ваттым шулдан башлейт. Шубашкар хулы жинезем ганамар, падем республикари пахчажезем де бугынаща, безем гунда терлерен опыт сенбет. Палажаща, тогда гунда ялгужалых, наука тухтерезем килеща, везене лекцизем была забараща. Библиотека балах гунда, шене книги зембе, везене балаштарат, мле шене технологизем тухныне везем хажар журналдан, тогда шене книги зенжен, врензе быраща. Занятие земберин юба уихенжен бушлаза, ага уихечен быраща. Сад пахча еще бергизе пленрех полестеген зене нация библиотекинче кашни юнгун в униге сихетрень бушлаза, вун билик сихечен гдеща. Чагынба сыв булашат пар алрангай мигалары майзер, Чувашен телекомпании сайденчейді курма булдарадыр. Шамбеге хибер социалы сетрейді бур. Ялхучалхинчи кызы барсем, эшшін берге пілдерір бере, тепрехинче серін тарыхада шиді бір. Эфирда тіл болы чейін, чибер юлар.